I veliki pozdrav braćo i dobrodošli u novi klip. Danas ljudi moji objašnjam vam kako baciti snow mode u sam na veoma lak način, a vi ljudi ostavite like i subscribe i napišite u komentar ako ste uspjeli da uradite kao ja. Idemo na tutorial. Ok ljudi, prvo što treba da uradite je da otvorite sajt koji ćete dobiti u opisu i drugi sajt koji će vam trebati to je ljudi moji znači Crazy Image Editor. Kao prvo spustit ćete se na dnu sajta i pricnut ljudi download i sačkat nekih 20 sekundi da se preuzme mod. Zatim ćete se ljudi prebaciti na drugu stranicu i preuzeti Crazy Image Editor, znači scrollujte dole, pricnite download i sačekajte 30 sekundi za download. Kada ljudi preuzmete obje stavke dobit ćete ovako dvije knjige u WinRAR-u, znači prvo što treba da uradimo je da otvorimo ljudi znači Winter mod i ljudi raspakujemo ga na desktop. Tako da ljudi vidjet ćete ovdje ovaj folder, ićete extract tu, izabrat ćete ljudi desktop i ićete ok. Sačekajte ljudi da se završi taj proces i dobit ćete ljudi moji novi folder u kojem piše to import to GTA 3. Uđite ljudi u taj folder, vidjet ćete tu da se nalazi čitav znači snow mod i sve što je u sampu. Taj prozor ljudi privremeno zatvaramo i ljudi vraćamo se na instalaciju Crazy Image Editora. Znači otvorite prozor u WinRAR-u, vidjet ćete ovdje piše GTA Crazy Image Editor, dva puta brzi klik i pokrenuti instalaciju. Nakon završetka instalacije ljudi otvorit ćete ovdje gore ovaj prozor i izabrati ljudi ovu prvu stavku. Zatim ćete ljudi naći gdje vam se nalazi samp, u ovom slučaju meni se nalazi u ovom folderu ovdje. Zatim idemo ljudi models i ljudi morate naći GTA 3. Izaberete to, idete open i on će vam tu skenirati čitav vaš samp. Sljedeće što treba da uradite da otvorite ovu drugu stavku i spustite se ljudi ispod ovog plusića niži. Zatim ćete ljudi pronaći vaš snow mode. Ekstraktovani snow mode koji smo malo prije dodali označite i ljudi idete open. Zatim označite neku stavku ovdje u folderu, pricnete CTRL-A i ljudi idete open. Pričekate dok se završi ovaj proces dole dok se ne napuni i ljudi to bi bilo sve što bi vas trebalo zanimati za snow mod u San Andreasu. Nakon završetka instalacije i dodanog moda ulazim ljudi u samp da vam pokažem da to sve radi i da dosta moćno izgleda. Kao što vidite ljudi moji, snijeg je po ulicama Los Santosa, a ljudi moji mi se vidimo u nekom drugom klipu i hvala vam što ste gledali ovaj klip. Ćao!